дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. ин як клуби дӯстдорони бозиҳои зеҳнӣ аст ки ҳафтаи чанд маротиба барои шумо бо такрор пешниҳод мешавад ва дар доираи ин барнома тимҳои хеле зиёд сабқат мекунанд. хуб ва мо дар охири мавсим аз рӯи ҳисоби холҳои ба дастовардаи онҳо ғолибони ҷои аввал, дуюм ва сеюмро муайян мекунем. хуб аввасола гурӯҳҳои зиёд номнавис мешаванд ва баъди ҳар як ним давр онҳо аз рӯи натиҷаи холҳо ба даври дигар ё ба марҳилаи дигар роҳхат дода мешаванд. имрӯз дар меҳмонии мо тими иқтисодчиён қарор доранд ва мо умедвор ҳастем ки ба аксари саволҳое ки инҷо пешниҳод мешавад ҷавоб медиҳанд. аввалтар аз ҳама сипос мегӯям барои муаллифони саволҳо, барои шумо бинандаҳои азиз ки моро тамошо мекунед, саволҳои худро мефиристед ва ман бисёр мехостам ки он саволҳо ҷолибтар, саволҳои шавқовар, тозатар бошанд ва вақте савола мефиристед ҳатман ҷавобро бинависед ва баъзе маълумотро дар ихтиёри мо гузоред. хуб агар аз интернет саволро пайдо кардед, амон пайванд ё лангар ё силкаҳоро дар ихтиёри мо гузоред ва баъди санҷиш албатта онҳо дар эфир пешниҳод карда мешаванд. хуб бозӣ то ҳисоби 6 идома меёбад ва ҳар вақте ки ё бинандаҳо ё тиме ки иштирокчӣ аст ба ҳисоби 6 расид, ин бозӣ ҷамъбаҳс мешавад. боқӣ қоидаҳои дигар дар рафти бозӣ муайян мешавад ва умедворам шумо онро медонед. хуб ман шуморо ҳоло бо ҳайати тими иқтисодчиён шинос мекунам ва баъд ба саволҳо шурӯъ мекунем. муҳаммад холов, тоҳиршоҳи сайфиддин, аломиддин холиқов, шаҳром боев, сардор нурматов ва сардори гурӯҳ абубакр мирзозода. хуб бачаҳо, барои ҳар ҷавоб 1 дақиқа вақт ҷудо мешавад. вақти савол пешниҳод мешавад, шумо дарҳол он саволро бинависед. ба хотире ки ин тавр варианти аз ҳама дуруст ҳамин аст, шумо саволро ҳатман бояд бинависед. хуб ва қоидаи аз ҳама асосии ин бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин кӯшиш кунед ки ҷавобтон максимум ё то ҳадде ки имкон аст ҷавоби дуруст бошад ва ба дуруст хеле наздик. хуб марҳамат, рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар дунёи шоу бизнес чанд мафҳум ҳаст, мисли диски тилло, диски платина. шумо баъд 1 дақиқа гӯед ки чӣ маънӣ доранд инҳо? золатой диск ё диски тилло ва диски платина. яъне ин мафҳум дар шоу бизнес ҳаст ва намояндаҳои шоу бизнес ин ибораҳоро баъзан ба забон мегиранд ва шумо баъд 1 дақиқа ёбед ки чӣ маънӣ доранд. агар инҷо гап дар бораи кадом як овозхон рафта истода бошад, диски тилло ва диски платина чӣ маънӣ дорад? 1 дақиқа барои вақт, барои фикр кардан. марҳамат, истифода кунед. диски тилло, диски платина. Платина барои чӣ ҳамин диски тилло? диское ки мисол дар шоу бизнес я критам дора гупия овозхона инҷа чӣ дахолати дора? мисол хел бигирем ки агар диское ки мисол дар ҳамин соли ҷорӣ мувофиқи таҳлилҳои оммавӣ агар бигирем ҳамаё ҳамин кадом диск ё кадом сценария қимат ба фурӯш рафтагӣ шуда барои ҳамон дискои тиллоӣ мегӯянд.
این در شو بیزنس بعد چی داخل شو بیزنس مثال شو بیزنس این یک نمود امیده که گفتم یک کلیت گفت سرایندگی گفت این значит پاسخ خیلی میشه که همین دیسکی همین آوازخونه که آوازی فرض کردن تو آوازی که میده همین دیسک بود خونی معروفه که در همین سال جوری همین دیسک از همه زیادتر به فروش میره як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? محترم روی با سوال مذکور اشتراکچی گروه ما تویشای سیف‌الدین پاسخ میده. марамад тоир шуд. این گونه دیسک‌ها رو برای چی دیسک‌های طلایی میگن؟ برای که مثال در همین سال جاری در همون شو بیزنسی که میگذرد همون دیسک‌هایی که بسیارتر در همین سال با فروش میروند یا که دیسک‌هایی که بسیارتر طلبات مردم با آنها هستند، مثال کینوها، سریال‌ها هستند یا که دیسک‌های کنسرت‌ها هستند، بسیارتر با فروش میروند. برای همین دیسک‌های طلایی یا دیسک‌های نه اینجا ҷавоби бисёр умумӣ ҳаст ва ҷавоби нодуруст аст, ба хотире ки инҷо бояд шумо бисёр мушаххас кунед. яъне ин ҷавоби бисёр мушаххаса талаб мекунад. як рақами муайян аст ки бояд онро шумо ба забон биёред. рақами муайян аст. барои ҳамин мегӯянд диски тилло, диски платина. همون دیسک هایی که در همون شو بیزنس جای یکم میگیرن، مثال رقم یک دهن همونا برای همین دیسک های طلایی میگن. дуюму сеюмаш дискои платинаву баъд дискои дигар. بله. хуб ин ҷавоба қабул мекунем. як ҷавоби дигар пешниҳод мекунем. махсусан ин дискҳое шуда метавонанд ки нафароне ки мисол бренд ҳастанд, бренди шахсӣ яъне овозхонаи бренд ҳастанд, мисол ба монанди алагбачо аст ки мисол дигарро ҳастанд, шахсоне ки ҳамон маъруф ҳастанд, бренд ҳастанд дар дискҳое ки доранд, онҳо мисол дискҳои тиллоӣ шуда метавонанд. нафароне ки оддие ки ҳастанд, мисол дискҳои платина. хуб бояд гӯям ки ҷавобҳое ки пешниҳод кардед ҷавобҳои дуруст набуданд. дар шоу-бизнес ҳамин мафҳуми диски тилло ва диски платина ҳаст. агар масалан диски сурудҳои кадом овозхон ё кадом намедонам оҳангсоз бо $1,000,000 фурӯхта шавад, ҳамон диска диски тилло мегӯянд. бо $1,000,000 фурӯхта шавад, яъне $1,000,000 даромад биёрад, тилло мегӯянд. агар $1,000,000 дона аз он диск фурӯхта шавад, ина мегӯянд диски платина. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. муаллифи савол навиштааст ки дар шаҳри занҷони эрон муҷассамаи як дукондоре гузошта шудааст ва таърихчаи муҷассама ҳамин аст ки як нафари ношинос меояд, як чизи худро онҷо амонат мегузорад ба ҳамин дукондор ва меравад ва дигар намеояд. ва ин бечора дукондор ҳудуди 45 сол ҳамин амонатро дар дуконаш нигоҳ медорад то соҳибаш яке пайдо шавад ва онро бигирад. ва баъд ҳамчун рамзи вафодориву яъне ки хиёнат накардан ба амонат, муҷассамаи ҳамон дукондора бо ҳамон чиз мегузоранд онҷо. шумо гӯед ки он раҳгузар чиро амонат гузошта буд ба ин дукондор? савол фаҳм аст? шумо намунаи вафодории як ҷонвара мисли дар мисоли саги хатико медонед, не? дар яке аз истгоҳҳои ҷопон ҳаст ин чиз. ва ин намунаи хуб яъне ки вафодор будан ба аҳд ва хиёнат накардан ба амонат аст. хуб муҷассамаи он дукондор ҳамроҳи чӣ он ҷо гузошта шудааст? марамад фикр кунед, як дақиқа вақт доред.
برای مدت 45 سال زمین این ماش بینتون محصولات نیست. بعد محصولات میشه میبریم یا هیکل میشن چیزا میزنن وقتی درش برشن چی درست فهمیدم لیکن او رو میگم بگو چی مونده که همین چیزی نه او همین در اساس رنگ امانت تقریبا کن تقریبا مجسمه ساخته مونده تو آخرین شب همون طرف رو بکنم مردک هم ساختگیان چرا همون امانت چی بود؟ یا که خودی همه آدم من ساخته مونده همون آدم قدیم امانت ساختگیان امانت جوردین دار بود یقون як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? خب محترم روی ما با خلاصه اومدیم که اگه چند وریانت ها بودن وقتی که شما گفتید که چیز اینجا میلیون نمودار چیز است و ما اگه کوشش کردیم که همون چیزی نزدیکترین رو بیاریم و گروه دو وریانت پیشنهاد کردن. وریانت اول کتاب، یعنی با همون مجسمه که ساخته شد همراهی با کتاب، و دیگر وریانتی که داشتیم شمشیر گفتن. همین دو وریانت ما бале вуханам чизҳои зиёдро мисол овардан мумкин аст. инҷо фақат ман ба он такя мекунам ки касе ин маълумотро вохӯрда бошад ё дида бошад шояд ҷавоб дода метавонад, вагарна бисёр чизоро гуфтан мумкин аст. бале хуб, китоб ҳамин вариант همه کتاب با ما معقول دونستیم محترم روی. хуб, инҷо гап дар бораи велосипед меравад, дучарха ва як ношиносе меяд, дучархаи худро амонат мегузорад ва меравад. ва ин дукондор 44 сол он дучархаро нигоҳбин мекунад ба умеде ки соҳибаш меояд ва ба хотири амонатдор будани амон нафар, ба хотири ба амонат хиёнат накардани амон дукондор, ба хулоса меоянд ҳукуматдорон ки муҷассамаи дукондор ва он велосипеда дар он ҷо гузоранд ҳамчун нишони вафодорӣ ба аҳд, яъне ки خیانت نکردن به امانت، که این چیزی بسیار مهم است. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар баъзе кишварҳо, масалан дар минтақаи амрикову дар баъзе кишварҳои аврупоӣ низ вақте ки ба назди он духтур мераванд, ба кӯдакони хурдсол, як вақт ва шояд ҳоло ҳам ҳаст, ҳамин гуна як ширинӣ медоданд, ширинӣ ки дохили он боз ба қабли мағз дорад. хуб, як ширинӣ ки дар дохилаш боз моеъ ҳаст ва кӯдакҳо бисёр бо шавқ онро истеъмол мекунанд. аммо он духтур ин шириниро ба хотири осон шудани кори худаш медиҳад ва шумо гӯед ки он духтур аз рӯи ихтисос кӣ аст, духтури кадом самт аст, чӣ духтур аст? вақте кӯдакон меоянд ба назди ӯ, ба кӯдакон як чӣ медиҳад? ширинӣ. ҳамун шириниро истеъмол мекунанд кӯдакон. яъне аксаран кӯдакон аз духтур метарсанд, гирья мекунанд, вале вақте ки шириниро мебинанд истеъмол мекунанд, дигар намегурезанд аз духтур ва супориши ӯро иҷро мекунанд. аммо бояд гуфт ки барои худи духтур ин чизи бисёр муҳим аст, барои давом додани кораш, яъне барои ташхис кардан, барои муайян кардани кӯдака, албатта ки назди духтур ки овардан, шояд барои кадом ташхис меоранд. хуб, барои сабукӣ, барои осонии кори худаш ин корро анҷом медиҳад ва он шоколадам шоколади оддӣ нест. чӣ ихтисос дорад он духтур? саволфаҳмо аст. марамат фикр кунед. ба хотире ки мисол ҳамо сӯзанда гузар мекунам ё кор карданда ما دکتر در کار نیست. تمام دختر سوزاندارو میزنن. نه ما در اختصاص در کار. چی کار؟ چی اختصاص دارم؟ چون شکسته بنده مثال شکسته بند است
دختری دندون وای در وقتی وای دنس میخره وای خیلی دندون تو اون میخره که کرخ میشه او چی کرخ کننده او برای آسونی کار نیست دندون کرخ کودک مثلا گریه نکنه او چیزی میگن امیر هریان دکتری که همشیرایی که اون این کاری همشیرایی همشیرایی که میگن 20 ویدیو چرا میشن تا در ویدیو این اسکامش تو خوش اسم میگیره اسم کارو میگن یعنی همون دکتر انا میرم درد چیز فقط که آخر میشدم نه کل باشد کلای کل اگر تو تماگراف یا طریق як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад кӣ ба савол ҷавоб медиҳад خب محترم روی به این سوال بویف شهرام روشنی میاندازد. با فکر ما یک چند وریانت ها هستند وریانت درست رو ما انتخاب کردیم این دکتر پزشکی دندان باشد یا اینکه همین دکتر کودکانه یعنی استоматолог духтури او дандон برای ба назари آسان шумо ширинӣ медиҳад ба кӯдак не نه او شیرینی اکنون برای کرخ نمودن همون آسانی کاری خود همچون نرکوس به اینجا آمده است با فکر اندیشه ما хуб яъне ки ин духтури дандонпизишк аст стоматолог аст یا اینکه یک وریانت دیگه این دکتر کودکانه шумо кадом ҷавоба пешниҳод мекунед دکتری دندان پزشک духтури дандонпизишк буд хуб ин варианти дуруст аст ташаккур барои шумо ман ҷавоби дурустро баротон мегӯям хуб ин духтур рентгенолог аст нафаре ки рентген мекунад ва он ширинӣ дорои сулфати барри аст ва вақте ки онро истеъмол мекунад барои пайдо шудани ташхиси хуб дар вақти рентген мусоидат мекунад саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол сокинони он кишвар ки номи кишварашон ҳамноми яке аз дарёҳояшон аст ҳамон корро 24 сол пештар аз олмониҳо анҷом доданд яъне олмониҳо аввал онҳо анҷом доданд ин кора баъди 24 сол олмониҳо баъди 36 сол инглисҳо русҳо ҳоло ин корро анҷом надоданд русҳо ҳоло ба он чиз муваффақ нашуданд гап дар бораи кадом кишвар меравад ё агар тавонед муайян кунед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад яъне сокинони он кишвар ки номи кишварашон ҳамноми як дарё аст ҳамон корро аввалин шуда анҷом доданд олмониҳо баъди 24 сол ба он муваффақ шуданд инглисҳо баъди 36 сол русҳо ҳоло ба он чиз муваффақ нашуданд даст наёфтанд хуб инҷо гап дар бораи кадом кишвар меравад ки аввалин шуда он корро анҷом додааст ё агар тавонед гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад умуман маромад 1 дақиқа вақт барои фикр кардан چی هسته؟ نیروگوی برقی و بی یا نیروگاه برقی نیست کشور دریای اول ببینم کدام دولت با دریا نام دریا چی است نام گذاشته شده است نام دریا میگه کدام کار انجام میدن همون هم روشن میشه و کدام کار انجام میدن دریای آمازون داری یک دولت آمازون که نیسته دریای برزیل هست ای میگه کدام کار انجام میدن که همین کار روزی انجام نداده است نه تو نیسته تولی نه تو نیسته چی کار یا همین
همین کارا گفتم در Россия чӣ надорад? Газ дорад? Газ надорад. نیروگاهی برقی جنگ یکم جهانی میشه قدم نه دهومد یکم پاسخ جنگ یکم جهانی سر 1930 як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марҳамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? خب ҳаст ягон ҷавоби дуруст? جناب روی به همین سوال کمتر یک روشن бед ман як می‌انداخته. солро баротон мегӯям, дига ҳамаш маълум мешавад. 1930 1930 کدوم سال می‌ره؟ биё бедакун чи аст? яъне ягон кишвар аввалин шуда ин корро анҷом додааст, ба он чиз муваффақ шудааст. олмониҳо баъди 24 сол, инглисҳо баъди 36 сол, хуб русҳои умуман ба он чиз муваффақ нашуданд. хуб гап дар бораи кадом давлат меравад? аввалин шуда ин корро анҷом додааст ё аввалин шуда ба он чиз даст ёфтааст ё муваффақ шудааст? хуб ё ёбед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? همون روندی کاری که شما گفتید جناب خب. روی همون نیروگاهایی بودن که وابسته به همون در دریا کار میکنند و قوای برق به دست میارن همین های اینجا яъне ки инҷо гап дар бораи нерӯгоҳ меравад. محترم روی یک وریانت دیگر هست که اینجا گپ درباره همون وای میرود جام جهانی که مثال کشوری هست که پیش از آلمان و انگلیس ها و آلمانیا به دست آوردگان همین کاره مثال кадом корро? غالبیت در وای جام جهان ҷоми ҷаҳони чӣ? فوتبال جام جهان чемпионати ҷаҳонои ба چمپیونات футбол. جهان بله хуб марамат, ҳар ҷавобе ки ҳоли пешниҳод кунед онро қабул мекунем. марамат, ما همون کاری که اونها انجام دادن همون بگیم قبول шумо ё номи давлата гӯед ё ки номи ҳамон коре ки онҳо анҷом додан ё кардан, ҳар ду варианта қабул мекунем. марамат, همون غالبیت در чемпионати ҷаҳон چمپیونات оид ба جهان футбол بله соли 1930. агар ман хато накунам, соли 1930 тими уругвай ғолиби чемпион буд. اروگوئه ба назартон ҳамин вариант аст? яъне ки уругвай ягон бор чемпиони дунё шуда буд оид ба футбол? همین جواب ҳамин варианта қабул мекунем. بله ин чемпиони ҷаҳон оид ба футбол аст. хуб, ӯ ду ҷавоби дигаре ки доштем боятон аст? пеш аз ин як ҷавоби дигар доштем ку? талаффуз кунед, чӣ ҷавоб буд? гӯед. محترم روی ما هم وریانت آخرین را قبول میکنیم تمام фаҳмидем охир варианти охирон чемпиони ҷаҳон оид ба футбол, ина ман қабул кардам. акнун ҷавобе ки пештар доштен як بعد буд. پیشتر هم محترم ما با خلاصه میگیم نادرست است دیگه باید فرض کردن در ایلو وای نیست انرژتیکا او انرژتیکا و یک دیگه нерӯгоҳ. ҳамин ҷавоба чаро пешниҳод накардем шумо? ҳа? ما یک بار پیشنهاد кардем و بعد وریانت علیش کردیم баъд иваз кардед охир. ҳамина ман ки би чемпионати ҷаҳон ба айди ки омад? تویشوی سیفیدین ҳа? тоиршо аз куҷо боядатон омад ин чемпионат? вақте ки дарё гуфтем дар нерӯгоҳҳо, чаро варианти нерӯгоҳҳоро пешниҳод накардем? тоиршо аз куҷо ба саратон омад чемпионати дунё? хуб, барсурат акнун ба қавли кори шудагӣ шуд. тоиршо, шумо дуруст кардем ки варианти нерӯгоҳҳоро пешниҳод накардем, барои ки он вариант нодуруст буд. ҷавоби дуруст ҳамин чемпионати ҷаҳон оид ба футбол аст. охирам соли 1930 якумин ғолиб ё чемпиони дунё оид ба футбол тими уругвай аст ва олмониҳо баъди 24 сол, инглисҳо баъди 34 сол ба ин мақом расиданд ва чемпиони дунё оид ба футбол ост дар ягон чемпионат тими русия нашудааст. не ҳамин тавр аст? шумо бо футбола шояд аз ман беҳтар медонед. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. аввали моҳи марти соли 1980 маргарет тетчер дар яке аз газетаҳо бо номи Daily Mirror мусоҳиба медиҳад ва дар мусоҳибааш қайд мекунад ки
ман ҳис намекунам ки ё ман худро ҳамчун як зан эҳсос намекунам. ман ҳамеша худро ҳамчун ки ҳис мекунам. савол фаҳмост? 1 марти соли 1980 Маргарет Тэтчер дар як мусоҳибааш бо хабарнигори Daily Mirror, як газетаи инглисӣ, мегӯяд ки ман худро на ҳамчун зан, балки ҳамчун эҳсос мекунам. ҳамчун ки як дақиқа вақт барои фикр кардан. маромад. نمیزنه که اومده که زنک زنه من خودش همچون مارگارت چی سالی همون 80 چی نبود مگه جدا بودن میشه مثلا بر جنگ رفته ایست دام جنگ دام میبرد و سر یا سربازی گیجه زوری که ماش برادر کو بسرش یکم مارت یکم مارتی گفت یکم روز بهار میشه در روز بهار چی احساسات میکنن داخلش که من نه ترس دیگه میسازم خودش لبون چی نه شاید مثلا ما خیلی نمیشون بزنم با خاطر مردم میدونم چه همچون چی حساب میکنه از همچون قهرمان نه قهرمان میشه که مرد این مرد مفهوم زمان بسیار این جوابی آسانه این مرد نیست این همچون این زنه همینجا قهرمان میشه که مرد این همون چه همچون قهرمان باید میکنه از قهرمان زن شده نمیتونم از زن قهرمان شده نمیتونم زن نه این نه اگر قهرمان як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? با اندیشه تیم او خود رو همچون زن نه همچون یک قهرمان حس میکرد ӯ гуфт ки ман худро ҳамчун як зан на ҳамчун зан балки як қаҳрамон эҳсос мекунам. хеле хоксор будааст Маргарет Тэтчер, не? худашо ки қаҳрамон гуфтааст, хеле хоксор будааст, не? یک مرد хуб, ин ҷавобро қабул мекунем ва шумо интизор будед ки инҷо ман рақами 2-ро пахш кунам. ҳамин тавр аст? یک вариант دیگه هم هست جناب راوی وариант پیشنهاد میکنیم шумо аллакай пешниҳод кардем вариантро. хуб, мо он вариантро қабул кардем ва баъди қабул این кардан ممکن که дигар مردم иваз گفته намешавад. باشد که من همچون مرد خود اعتراف کرده باشد مرد мо قهرمان фақат як вариант қабул мекунем. шумо наметонед баъд иваз кунед. иваз карда наметонед. اما همچون مرد چه قبول کنید جناب راوی ҳамчун мард. ин варианти нодуруст аст. ҷавоби аввале ки пешниҳод карда будед ку? ҳамчун чӣ гуфтем? қаҳрамон. чаро иваз кардед ин варианта? ё медонистед ки ин вариант ҳам нодуруст аст? ин вариант ҳам нодуруст аст. шумо медонед ки буд амин Маргарет Тэтчер? ки буд? Маргарет Хилде Тэтчер ин як ходими давлати бритониёӣ, як ходими сиёсӣ ва нахуствазири Британия буд. сарвазири Британия буд. ва дар саволам ҳамин гуна буд ки ӯ мегӯяд дар мусоҳибааш ки ман худро на ҳамчун як зан, балки ҳамеша ҳамчун сарвазир эҳсос мекунам. ӯ сарвазир буд. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар яке аз назди биноҳо дар Москав кӯдакон футболбозӣ мекарданд. футболбозӣ ва мисли кӯдакиҳои мо ду сангро гузошта, яъне он сангҳо нақши дарвозаро иҷро мекарданд. дарвозаро. вале онҳо сангҳоро дар ҷойҳое мегузоштанд ки
туб рост ба дарвоза ворид шуд ё нашуд ё гол ҳисоб шавад ё не, инро онҳо не балки бо роҳи дигаре муайян мекарданд, бо истифода аз дигарчӣ ки дар ҳавлии биноҳо буд. чӣ гуна муайян мекарданд, бо кадом роҳ муайян мекарданд, яъне кадом вақт мегуфтанд ки бале гол дуруст аст, кадом вақт, яъне сангҳоро ҳамчун дарвоза мегузоштанд ва як чизи дигарро ҳам истифода мебурданд инҷо. ва вақте ки туб рост ба дарвоза ворид мешуд, онҳо аз рӯи ҳамон чиз мефаҳмиданд ки гол шуд. марамати савол воқеан ҷолиб аст ва фикр кунед. میتونه در نزد بیناها گفتن وقتی که در همون نزد بیناه رو پروی تیزه بیناه میمونن بعد گل حساب کنه تیزه هم میبینن که گل آخی نیستن وای فکر نمیکنن من تیرزه دیگه کس میشکنه بعد ورتا درستی همون تیزه بعد ممکن دیوار هم باشه که توپ لوی میکردن بعد همون دیوار میزنن که پای توپ میشی میشود که مثال در جای همین حوزن کو سنگا رو میگذاشتن پشت سنگا به حوز میشن میزنن گل میشن که توپ دام حوز میزد گل سوال فرا بخونه حتی در یکی از نزد بیناهای در شهر مسکو وقتی کودک‌ها میکردن سنگا رو میموندن که خدمت در جاهایی میموندن که وقتی گل میشید از روی همون چیز از روی ایز یعنی توپ وقتی که میزنن ایز میمونه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? پاسخ اون چیزی است که شما گفتید وقتی که همون دو سنگ میگذاشتن در نزد بیناها در همون پیشی تریزده ها میگذاشتن که وقتی گل میشد تریزده ها میشکست و گل حساب میکردن. хуб, офарин, офарин. وقتی که اگر گل نمیشد تریزده نمیشکست намешикастанд. گل حساب نمیکردن. бале. از روی همین چیز мумкин که میفهمیدن همین وریانت. واقعا همین ببینید چه خیلی عجیب است. وقتی که تیرزه میشکست چه خیلی همسایه خرسند میشود، نه؟ تیرزه همسایه نه، تیرزه او بالکی شکست است. خرسند نمیشود جناب خرسندی بود. یا نه؟ آخه تریزهای و هر دم نوشیدن میگه با خرسند نمیشوند. البته من همین رو در نظر دارم. خب جواب یعنی که نزد تیرزه ها میگذاشتن. بله خب کی از دوست داری بسیار اشدی فوتبال؟ از میان شما یا من تام روی اقتصادچو با فوتبال مخشب ندارید؟ نه فوتبال یک شغل یک شغلی دوست داشته شما است. بله نه از آن جوابتون معلوم است که شما با فوتبال خیلی ذوق دارین. شکستن تیرزه ها را میدونین، یعنی که این یکی از جزوهای فوتبال کوچکی بود در زمان کودکی های ما هم این چیز بود. خب و باید ما هست. خوب اما باید شما را کمی ناراحت کنم چون جوابتان نادرست است. جواب درست همین است که کودکان سنگ‌ها را همین خیلی میگذاشتن که با ماشین ها نزدیک باشد. ماشین و وقتی که توپ میزدن با ماشین میزد توپ سیگنالیزاسیا کار میکرد، آواز بلند میشد و کودک‌ها گل قبول میکردند. سوالی رقم 5 توجه کنید با سوال. سال 1389 با نظر داشتی همون جنگی که در تاریخ همچون جنگ 100 ساله یادآور میشن، شاه انگلیس ریچارد دو یک فرمانی رو نشر میکند برای من کردن تمام نمودی بازی ها بجز از یک بازی ورزشی. کدام بازی ورزشی؟ سال 1389 با نظر داشتیم جنگی 100 ساله که در تاریخ معلوم است، شاه انگلیس ریچارد دو یک فرمان رو به امضا میرساند
дар мавриди манъ кардани тамоми бозиҳои мардумӣ ба ҷуз як бозии варзишӣ кадом бозиро яъне ки иҷозат дода буд фақат яъне кадом намуди бозии варзишӣ иҷозат буд. марҳамат, як дақиқа вақт доред фикр кунед. охи камон ва чӣ дар кунда тамоми намуди ман каду тамоми намуди варзиши ман каду ба ғайр ҳамин бозӣ ҷанг рафта ин бозӣ бо да ҳамун ҷанг ёрдам ки ё тайёр мешавад як ранги як мактабори тайёр шуда рафтан мегирам. ё камонзанӣ агар ки дар соли 1381 камон ихтироъ боша мебуд макка рафтем ё солҳои чанд соли 1989 ин вақто камон памон 1389 шамшер набуд дигар чиз охати автомат 1389 камон 1989 конечно буда 89 ҷанги дуюми ҷаҳонӣ да буд 89 дина асқарӣ 1313 1900 нест асри 13 и камона ё шамшерзанӣ 1300 бошад дуруст аст не ки тирандозӣ меда камонзанӣ туғри мегирад тирандозӣ камонзанӣ ҳар як чиз. марҳамат, як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Ки ба савол ҷавоб медиҳад? тим ба як хулосае омад ки ин намуди бозии камонзанӣ буд яъне тирандозӣ ки ҳамчун як мактаб барои ҷанге ки ташкил шуда буд ҳамчун садсола имзо як мактаб ино тайёр мешиданд ҳамун кӯдакҳои ҳамун шахсое ки ба ин бозӣ шавқ доштанд. дар тори асб яъне ҳамун маҳорати худшона нишон медоданд бо шамшер ё ин ки бо камон. шумо кӯшиш карда истодаед ки се ҷавоба як кунед, аммо ин тавр намешавад. ё шамшерзанӣ мегӯен, ё асбдавонӣ мегӯен, ё камонварӣ мегӯен. яъне мушаххас кунед ки кадом намуди бозии варзишӣ аст. асбдавонӣ асбсаворӣ аст, на камонварӣ, на шамшерзанӣ, балки асбдавонӣ, пойгаи аспҳо. хуб, бояд гӯям ки агар шумо варианти пештарара ҳамин гуна ки пешниҳод карда будед агар пешниҳод мекардеду иваз намекардед, ҷавоби дуруст ҳамон буд, ин камонварӣ буд. аммо вақте ки шумо иваз карден дигар ҷавоб нодуруст шуд. вале ҳеҷ гап нест. ба ҳар сурат муҳим ин аст ки шумо ҷавоби дурустро медонистед. ин тирпаронӣ аз камонварӣ буд. иҷозат дода буд камонварӣ ба хотире ки мардум ин ҳунарро дошта бошанд. хуб, ин тим ном дошт иқтисодчиён. барои шумо саймона изҳори сипос мекунам. барои шумо ҳам бинандаҳои азиз ташаккур мегӯям ки ҳамроҳи мо будед. умедворам ки ин як бозиест ки шумо бо аҳли хонавода, наздикон, бо пайвандон, бо дӯстон, бо меҳмонон метавонед ки шумо ҳам пеш аз ҳозирҷавобон ҷавоби дурустро пайдо кунед. ва ҳамин гуна мо кам кам баъди ҳар барнома фикр мекунам ки лоақал 6-7 маълумотро иловагӣ барои худ хоҳем гирифт. хуб, саволҳои шуморо бо навиштари ҷавоб ва манбаъ ва маълумот мо интизор ҳастем. шумо дар экранҳои худ почтаи моро мебинед ва мо интизори саволҳои ҷолиби шумо ҳастем. то суҳбати дигар, то барномаи дигар, Субҳон Ҷалилов будам. комёбу муваффақ бошед.